Dakle, u školama nas uče da su piramide građene u Egiptu i Meksiku. Krivo, građeni su na 6 kontinenata. U Peru više od 300 piramida. U Boliviji imamo Akapenu, Pumapumku. Imamo ih u Amazonu, ali te nisu još otkrivene. Imamo ih u Ekvadoru, samo naznaka jedne strane piramidalnog uzvišenja. Piramide Maja, više od 100.000 piramida u 5 zemalja, Meksiko, Guatemala, Honduras, Salvador, Belize. Na tlu SAD-a imamo takozvane mounds, zemljane gomile ih zovu, ali je riječ o piramidama, neke su izuzetnih karakteristika i dimenzija. Imamo ih na Mauriciusu, na Kanarima, 224 nubijske, 155 egipatskih, 250 kineskih. U Indoneziji, Gunung Padang, 27.000 godina staru piramidu. Kohker piramida u Kombođi. Imamo ih u Evropi, 3 Palencia piramide u Španiji, 43 na Siciliji, 1 Sardini, bosanske. Bila jedna piramida Gimpi, čak u istočnoj Australiji, koju je prije 2 godine uništila australijska vlada. Dakle, svijet prošlosti je bio svijet piramida